Bali dahat wibuh antuk tetamian seni budaya silih tunggil ipun merupa lontar. Nanging kramo nenten sami presiden wacan saha meretenin lontar sane keduenang. Antuk punika Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melarapan antuk penyuluh bahasa Bali ngelaksanayang bakti Saraswati antuk konservasi lontar. Bapak Jeneng Liarda, wantas dia tunggal krama saking Banjar Kanginan Desa Sawan Buleleng sane ake medue cakepan lontar. Nanging selami puniki dane nenten uning ring daging lontar sane keduenang. Lontarnya ni dalam sampun ake sane rusak. Parendikan sekali puniki mejantan nenten dibenin Bapak Jeneng Liarda Kemantan. Anduk punika sejeroning nyangre Rahina Saraswati, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ngelasani yang bakti Saraswati melarapan antuk konservasi miwa identifikasi lontar, melarapan antuk nedunang penyuluh bahasa Bali sane wenten ring setunggal kabupaten. Dahat membuat kuendananipun nguningayang ring krama indik tata cara meredenin lontar. Jeneng Liarda mausang lontar nyane selami puniki wantah kegenang ring boda Kemantan. Manut dane medue lontar ngicen rasa bangga ring anggan nyane. Nanging dane madesa selang sangkading nenten presiden wajan tetamian punika. Dane nuakang melarapan antuk kuendanan penyuluh bahasa Bali dahat nguantu pengelestarian kasusastran Bali pemekas lontar. Lontaripun kaptiang Presiden Sayan Lestari saha kuningin daging-daging ipune. Kuendan petandasa cakap lontar sane presiden ka konservasi saha seket sia cakap lontar sane sampun ka identifikasi. Selami mekudang sase pungkuran puniki penyuluh bahasa Bali ngelaksanakan konservasi ring samian widang ring Bali. Kemarin kerawan Bapak penyuluh puniki titiang sakeluarga puniki sane medue lontar. Ngatong suksema ning manah puniki antuk kerawan dane ring penyuluh puniki ring kabupaten. Dumugi antuk penyuluhan puniki titiang medue lontar warisan lingsir presiden puniki ngelestarian ngapi sane wenten kering. Santukan titiang puniki medue lontar tan uning ring daging lontar ke mangkin wenten penyuluh dumugi antuk penyuluh puniki titiang presiden uningin daging-daging lontar. Kaur Desa Sawan Buleleng sane tala nyakciang pemakin konservasi lontar ngangganin angge desa ngajang becik pengupaya pemerintah pemekas penyuluh bahasa Bali sejeroning nyaga tetamian lontar duyan krama. Lontar yang wenten ke penyuluh bahasa Bali niku tiang saking desa niku desa Sawan dan ini untuk keberadaan lontar niku. Komang Yuda, Bali TV.